the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill 2025 kanan soi ho don nia voini kan soi ho turi phurom lo le ka ria tin he ron pulu tu kan minister pu te hi kan bial tu MLA nia ke ni veng lam chanchin hi ala chiang lo nge ka hrawa din thar veng te tui kwal te chu tun ma tanga zu ina ti boy le har sat na sang lo tok to tu kan nia khotlang tang rolin har satak main mi huat lo po na satakin khotlang roi tu ten an tuara chu tianga voinia film chho theita kan nia kan bial tu MLA ngei mai na azubil aron pulu ta hi ama mi maldu thu samani karing lova ZPM hian sarkarin chialalu tamila zubila tang zu kan pas nuwa zu chia tangin poisa kan hutam theida lo motia adu lo chu kan pas tir ani kan ring dewa ama du thu ngeya tiani ro khachuan bial chung mi puite kan ril ru na le kan ring ani tin hei motivation speaker a kan ngai ania thalai te kong dik zo tura fuitu berina zutha zalen na tur bil aron pulu tahi afulo le in ka sia poi katia akal sole zel na tura po MLA kan la ni reng don lo pu speaker he hau sa hian kan omang kan la chuak leang chumi huna po chuan nikum masaloka thu soite voinian bilron put lo tang hian ennon kanan ennon anga thuhan soile tu thalai te kong dik zo tura theito chua thanem ngai taka beithin na te kha a fel phadon in ka sia poi ka ti tak zeta ka khongai tak zetani di kan soidu ani ten pu speaker hey asenchi kan ti mai thazalen na tur bil anin ka sia chumi khu bo na tur chuan wain le local fruit beer hi a presentation a langsar takin aron soya a phena zu thazalen na tur la ya hi a poi lein ka sia ani hey kan thai thar atanga siam kan thai thar sang atanga siam wain le local fruit beer hi ke tha katia kapom pui tak zet tho kan kun na thok tu ten an thora an senga lok zo kan thai thar te an khal chwa theina tu bil ai roi chu ki tha katia amoro chu chumi ringot chu helaya pres aron present na lian takaron soisin he bilina leimu ber chapter 5a anon insertion of new chapter 5a la ya hi aron soi tam lo lein ka sia chulai zo ka churon soi ka duania pu speaker kan kun na thok tu ten mizo rama kan thai chin sang kan thar chuate tanga waina niamo local fruit beer thatak mai siam chuwa kan kun na thok tu ten an tho chuwa an kun na tho lo thazok an lak na ture ro chu kalom pui tak zetani ti kha ma sab a kan soidu ani pu speaker iphal na in chapter 5a insertion of new chapter 5a la hi toite han chiar ka duwa grant of special permit to dignitaries of foreign and domestic and tourists ti ania helai chunga hian India ramhun khoya chang tua ronkal state sang atanga ronkal nam dang ho kwan zu zalen takin anon keng lu theidon ani ten foreign atanga ronkal ten zu zalen takin anon keng lu theidon ani hetila ya hi apoi lein ka sia hei hi kan chief minister zom takin ko ran ho te kan ro na kan soi pui to ati khan he chapter hi an en puin kha kan chief minister in aron kan ko ran ho te kan soi puya an rem ti e atia khan he chapter hi an rem ti pui reng em ti zo kadua ten kan chief minister zom takin kan ko ran ho te kan ron kan soi pui ati kha eng ko ran nge tu te nge an ni ti voin ni hen soi chiang lo lo se train kan sia ani pu speaker ten zuwa tanga chia lampang kan it lo thu kha kan minister khanan soi viau na nga he bilina tumbul pui berachu zu Mizoram sarkar hian zu atang hian chia la lu tila enga mozat kan sarkar inen kol na tur hian ani ti hi alang chiang lein ka sia chowang chuan tlan che chunga he bil hi ron lut nin ka sia pas pui tla ka ngai lo pu speaker kan ngamani ro chuan danangin
mi ti ni na zu than in thei tu te chu zuar lo zok tu ra tangai chowa he bilin on putlu hian zu zor kan du ro wani chuan ngatinge huaisen taka kan ti mai lo voinia hian permit kan pele dona tin zu kan zuar don lo in tia pu speaker i veila mi ten ZPM sarkar hian zu kan zuar don lo an tia ama ro chu chiang takin helai hian insertion of new chapter of V5A hian alanga excise and narcotics department hian zu azor don ti a inzia kani excise and narcotic department hian zu a kolanga azwar don chu wangson he sarkari zu zuar sarkarin ni don local fruit beer le wine ringot a hi chu kasoi sel lo ma se zu hi in pu speaker i veilama mi ZPM sarkar zu azwar don tlat helaya hian a inzia tlat iding lama mi ten veilama mi ni lo pusan te lam ni lo in ani chu ya kan tuide dona pu speaker heya pui lein ka sia chu wang chuan zu atanga chia kan ita zu zor kan du ro ro ani chuan huaisen takin nga tingai non ti mai lo nga tingai lau le kur chunga tlan che chunga zu atanga chia la du ve si zu zor tum si na a phena zulian takain zor tur tu ziak si na wine le fruit beer local fruit beer ringot thi inon soilar tak mai ti voinia ka zona che u ania chu wang chuan pu speaker hetianga in ti ro ro ani chuan in ngamani ro ro chuan huaisen takin zuar mai ta chu voinia ga kan member zom tak pulalte apon aron soisu kan zuar don lo aron tia pu speaker iding lama mi te hian zu zor le zor lo chung changa hen he kan bi la hi an en chiang lo len ka ria voinia hian excise department in zu kol dona ta hian a lei thei dona ten permit in pele kan pele dona ni he permit pe ka poi ke pu speaker ka ngai dana chuan mi thil ti thei te ta na ni mi zong zong in zu tha zuman tlom zok zu tha kani nang tin thalai tam tak po hianin he bilan hu hian anon soi mai thei nie kan mi kani nang lo amaro chu voinia hian zu in thei tur big permit kanin pele don ta ania chu wangchuan pu speaker heng a in thei te hian excise department a ngei zu an lei don ani chu wangchuan he sarkari zu zuar tur ngei kan nie ti hi in pom ngamila a tha in kan thria ani ten pu speaker ngei zu in phalna permit kanan ti hi aminga po red card kanan tia voini hian he sarkar a hi red card kanin pe chun zom ta ni in ka sia sang ni le som ni pariata chuan ko khan le khotlang NGO te du lo aru karon phum rusia mi pui van tang hualan moi tuma local fruit beer le wine zuar anga ro pui taka kun na thok tu te mangai anga in tilang sia achunga bil lom le poimo tak tha zalen tak tak lo ang deuh bok si tlan che chunga he bil inon putlu hi red card in penge in kan ring ani chu wangchon pu speaker he zu zorna bil anon putlu hi ke thwa ka tilova pompui tla ka kangai lova chu wangchuan he bil hi pas la ka kangai lovani ti kan soidung ni ka lo me